Ni Apa Friday? Tambah kam duit lah singkang am tas ni. Kublai YP, mga Melvin Mukim, nakafilm Haling Kabneng. Nakumen ban pentip syapi, ba nginwan rab yang sa sisi ni kafilm, ha ususu tam auditorium, naduga kapra terik, adu laiphuai terik ubenai jemang. Kipor kilong, kanar baje mensngi, ar baje mensngi, san baje janmiet, bat hanyo baje demiet. Kurmen banyak kendu biang YP sa sisin. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong shed hagi hotel ane ki restaurant ki bapau. Hamokam hilapan pun orlong ki katong kajongpi. Ke emission kelap play bani ai ki course ki bapel kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Ni depois ni thôi pemania public hearing tak ter pun sedang do ter pun beru ni po ni baik sebiat am diam ni tre senang rim tre tho tho tai lung Salman waro di depois ni la pensio amanda penbenar da sarkar da high court de boroi wila pensio jing e yong i wa le boroi tho yong i wa mudi ya mining ini tho yong i we mining cha treatment di tidak ipoh ni persa we penbat ini jinge yang i tre tho tre boh em hata elum Salman ki amno e mining isa ana sri siman wa hatang pra em tho ta wa ila karpu em ye bai karpu em ye bai de tho de boh amno e wai the mining lisa yang ki jing po yang i kap luti do mi snong de tnai dak tin wa penwit surok ter luti sengkeng wa da chamu na do na snong na jan snong itu na dok na kadong cowa how apa jenis tre pentor ni da cha i mo he da cha surok da em wo kap khmat yang itu da pelai i da yo kap suk we po cha ne tho te ina po khna ni mentu i percha ene public hearing wa an pu de bi pembai i jinge yang i tre tho i a de lele archa i penmani ya te mining ni tho yang i guna pa ba ada ar penbai ini jinge yang i ini projek yang kita ikan selega penbat chua i jinge yang itre tho te pai hoi mai le pikate penkap hikmat ya projek yang pi wan kalian jong ke isu isjan chahel minit angkat bak ke isu senong minit te ngini tu ipi ka jinge lenti dungi mata kasi artrik mentau benai me arko wat pendru te kumbang itit ba mata kasi artrik kadun ka public hearing ka cingkesnya pai bang ni apa hanya hulum Salman mah mereka ke jaka kemudian motion jongki tresnong senong rim te kaji anti jungi mena kawan ke berjuat sana ke jingai te hachwa pengin po yang te ha untuk ke jaka tu ha penyeng da ketuka ke kalimo ke hamajan senong sen penyeng da puni da pengin mo te ni nastab ni manang tu habang yu te ni phai mon ma ni ta sekali te ni ong ni tu bang pe berka bu kali kumta thì phai nọ keng ba ke den ta na kalian kum ga kisu ka ki perok sem halang bat ki no snong jong ka ilka sutengah te habang ni wan ta ni ye bakata kali ladap thang ka ding kala peluk mah te kamri mengi bale nak depo yang te kalau lap bakata ka kali kala te kumnung ni la ni kerja ada ka pon ni kerja kata ka lagi tang kata ke jika ka berit bakim nyai sama kali te halan ti dia ada kali nang tanah ada kecat no kali no haman lagi lang ti mau kan kena bahak nang ta ki pengkelon kalem ya uding halan ti ni pengkarya mengi kata ka jingan ti ni te anu ipoi pada hang ha madang ki pul kila sartap tingong beli bisa tapungnya kayak kecimut ni wanti bani si mentah ke pengaring ta ta beli bisa tapungnya yang ki si piwan ra ya pide ki ban pe ya kalau anu dah ki pe saya sung sai ladang ni penhuri ura ladang ni thau khaja temen pensomi ke ni ko ban ta beli pi yang ni ha temen neru suam kuang tu kulit kila ati menobati oh gitu kalau kum ka ngala ka bahak deh di hangpun ni pentak pendo wan yang la kali dan ke ada kejap pen keluar kali te mungkin ke naklang dungi kum ke isu ni peran juri di sini te kana kalong ka babi ayo kata-kata namar ngimun ang ne banwan ngin keren sepang kamar yang ngin keren sepang kajing la jubor jong kene company
Ya kini kita try kan dong. Doktor ini bukan sudah ni. Tama maki kimpat di bawah. Kimpat ai kini kita kasa kini company. Dihadu kata kiwan ban tambor ya kini keciap. Kejong kita try kan. Toh kumnu kan jala saya silangi alat benong kumne. De kumba kila bean mentah kasi ingin simru itu jelek bean ni. Ginong kumta. Boleh pilih bean. Wat ilam bangin lek bean. Lapi persang boleh bean nyul lek bean mentah. Ngilawan lek mentah-mentah. Tamangin apa ya karai. Dah kedon ru kejing subas ni jing. Kedon mentah 4 ton baik. Sampai tentang 4 ton ni. Teh kadang ke nama ngila experience teh. Kan nu telik beli ngila opos nak protes ngila experience. Kayak kejing lek jong kena kami kaya polisi bot bakal disik administration. Mitip tamang minggu apa ni sok mentah. Kadang ke kesem aduh mentah 4 ton. Tingin sepele siget. Long kumta ngin Ki kat kum ka jing habangi wanang ne. Pe mentah. Mentah kapor long handai step. Toh ka kapor ban nulong ka palong. Tambah king sa kita kinong pengat ya kena ke hering nadu ka disik administration udisi bat kami real estate pollution tersebut kide bantuan mentah te ngatra pe kidon tang siki pe kisiki pe intan pe sa te kalong kumne se kata hering pe kalong kumne kata hering ha ni sebas ni barang kae ke jingjas ni man ngeladak mat te ngilap experience te kan tadi ke public hering kae ke baca mensuah buat brisnot ka pandal ka tangga frame te ki snap ti kumne tangga ngitip ka pok jeng kita tahun ke belong ya kan ngila keras ni kata memang ngila mat ngila sembele Dela jaba pidap dela jaba ka seng kalap badon ke ai pindam no. Ini song perak ni hak ambil sabar sekabor ai baru kata mari we senjang kena kecil lek bomlak mat ya Hello, kini ke public hearing idap dah kejing skusi ke bakrau ban lap batum kejing lenti kejangil kala dan syubun kejing temu ban khanglat ingi ban poi sekene ke jaka kila pendon kam dah ki kali as per will mang ikut singi sene ki thange ke kali ban blok ingi ki syak dah ki mau Andre to dah kejing lam lenti kejang bleng ila la ban ya poi sup poi san sekene ke jaka Andre ke lenti ke long ke bajenjar lemar ngila amat kejing syak kawang mau hashtag lenti kadang kejing seiring ni mah Andre nak bentar ke hok jong kini kinong rep nak bentar ke hok jong kini kita jaka kiba kene ke Shri Simen ketemu ban kulun jubor ke jaka ke jong ki ngingi hab ban wan hang ni ban yadai ki ban pensengau ila ke jong kesut ban ngi ajing tibru kedan kejing blok jong kejing temu ban blok ke kita rasional Andre ngila pensengau syaki magistrat dia la seleng ba kejing tukular ke jong ki kila la ban wan syakene ka public hearing tenginge skem ba ke sarkar kan sengap ke sur ke jong ni kumba home minister ula ong la dapi persyak na pikersan wan ke public hearing Andre sakawe ke message ngi kwa ban tha sya home minister boleh pi sengap japat halor kejing syak kulun kejing syak kini jubor jong ki jaka jong kini nong rep jong kini nong song snong hala pangap ngi syak kini ke jaka haka asam hang ni ngi syak kini hau tau Shri Simen ta syai kala we jong ka peteng jong kajak bendri jong gila da kejing thombor haka ni ke peteng menta ke bala kala sedang henrengi ngi sngelunga banyo i bagane ke sarkar haka jaka ban sim action yakini ki briu ki basmu ban thom na ke bon henreka protection pemban niki da kejing sngelunga haka jing sisang ya jing tip audisi ne do menin memiet ula poison ne kala don kejing ya apthap mah hakeleng ke surok nak keleng jongiru ban pensange yaki district administration henre kilayat nak wepat kalenti henre ngis ngopla pat belai kim pat don apok kene ke jaka hakajing sana duk menin memit kila don sikene telada kene hi kade ka bujong ke sarkar ban divert yaki paitba ki batfu ban persya kene ke public hearing ta kene hi kala pensyai ba kene ke public hearing kalong ke balek da ke bor bat kalong illegal nama haka jaka bakila pembenah apok ke notification ke baka pollution board kala announce ya ke date and place kimla ban keliang ke jaka kat bakimon namar ki hab yat kum ka prosedur Okay. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.
Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.